Nos fi mewn. Fi mewn e! Na, rhoi PvP off. Dwi'n rhoi PvP off for next episode. Felly fynd i. A dwi'n gallu rhoi PvP off for hynny. Nope. Hawdd y nos anyway. Bydd y 2 bloc yn? O ie, nes i peilo lan. Diolch am gwybod. Gys i. Och yn fi yw hwn. Na gewch o fi hwn. Na? Na gewch o fi hwn dwi'n. Dwi'n mwyn ydi crafting table chdi. Dabadow. Byd yna. Cysga. Cysga. Yes, dim byd y mewn na. Croucho yn lle bod fi'n gwybod mas o'r lle. You want. Beth yw'n bildo anyway? A just platform. Hwn yw ti fi. Fi'n bildo treehouse. A fi yn. Yep. So di gael copper design fi. Fi'n gwybod. Na'n neud y design fel yn y sky. Dim na'n neud juice. Na, ti'n mwyn y sky yn diwetha, oedd hwnna'n kind of design fi. Kind of. But Just yn cael. Ia, fi'n neud... Na'n jyst oes i coed yn tyfu gyda. Fi'n neud y mas fan hyn. Right, coeden. Boom. Let's go in blank. No, Please. In. find it. Ooh, tricky the axe. Okay. So, I'm going to build the tree houses. Yay! So, just need jokes. Just need funny jokes. No! All work and no play. That's not video. All play and no work. But this one is no work and all work. Oh, and no work. Okay. All work and no play. Okay. All work and no play. Ah! Good boy. Oh, no. I'll never see him again. Couldn't let it go, have it? Okay, we just really kind of claddy. And the reading spots. Unless, until but fi'n chydig mas o something. Yeah. They bone now. Yep. Yep. Sy'n ni'n mynd i hyn was y ffôn fel o spel? Na fyna. Alle? Nope. Dim o spel. Ie, dim Pa mor angen siofel fel ni? Lle bod ni'n torri bach o saf. Fi wedi plannu gyda cyn y trios. Ni'n cael plannu. Nes bod fi chydig mas o saplings. Fi'n gwybod sy'n mae coeden fi ddim yn bod. Shut. Ond yw coeden fi ddim yn bod natural? Mae fi yn mynd i. Ti wedi bildo coeden ti? Ie. O, Sayan. Fi'n plannu coeden fi. So coeden fi ddim yn bod natural. Fi'n plannu coeden fi. Hopefully, bod fi'n cael coeden fawr. Fi'n cael fath o saplings o fan hyn hefyd. Da fi dim ond un ar ôl. Fi wedi cadw o sapling ma achos... Ie. Achos ie. Ie, achos... Chi'n gwybod achos fi angen neud y coeden? Ie. Fi'n neud yma. Hei! Bod yn platform fi. Fi'n neud yn y platform fi. Fi'n mynd i chwaith PvP off next episode, seriously. Next episode, PvP is off. Offline PvP. Offline PvP. Offline PvP. No more PvP. No more PvP. Fuck. You're annoying me. Yeah, fi'n gwybod, fi eisiau annoio ti, yes. Ti'n annoio fi with e? Mae'n canol. Chwech, 2, 3, 4, 5, 6. Right. 1, Afa. 2. Ti eisiau neud game ma? Who can get the most apples in the video? No. Something.
You're scared I'm gonna win? No, just one. No bothered. Not bothered. Not bad. Aww. It's only bit from the hood muscle pen. Well, cobblestone, sorry. Cobblestone generator! Yeah. Right. Du generator tiden ungefär till vad det innan. Sen kan du stoppa i mig. Yeah, but that was before. Dad! It's so fast. Couch. Oh yeah, a couch now. Vad är det där? Oh. Vi har protect couch. You're in dirt. Det var en piece vi har nu. One piece. Vi har en piece dirt. Och vi vill ha cobblestone. Så nu vi kommer ut till en farm. Tänk att straffa i död. Jag tror att vi blir... Kan vi gå i det material? Då! Yes, man huge! Och ni ser vad man huge. Yes. Just en huge. Kan vi bara starta ett sushi? Yeah. Copycat. Ahmed back. No! You're not young in the seeds. Vad seeds? This is seeds. Guys seeds there. Too late now. Aww. Titta lite nu. Yeah, we should take them. Det skiter. För det blir massor. Massor. För en bil. Vi har fått kalkoid yn natural achos mae'n wedi kind of byldo yn barod i te. O, edrychwch o sgrin i fan'na achos mae'n mor annoying i fi. Nawr edrychwch nôl yn fi. Yn byldo coeden. Gall calcoid yna. Gwna fi fe? Dyna wyt ti'n mynd i bod yn Hang on. Y beth os bydde ti'n da fi'n dy bod yn ti? A fi'n gofyn, allai cawn i gyd y ben hwnna. Chod fi'n fi o fe. Fi'n gweud y police. Ie, so fi'n mynd i... Na. Na, fi newydd neud y gyd ben i planks. Oh no. Oh no. There's an owl in my roof. How would you like it if I had an owl in my roof? How would you? I wouldn't care. How would you like it? When I came to your house and I would make an owl in the roof? I would like it. You wouldn't like it because I don't like it. But I like it though. Squishy doesn't like it. But I like it. But Squishy doesn't like it. Stop Yeah, it. the jokes. Why did the chicken got devoured? Because he wanted to fry. Because he wanted to go on the other side. No, he wanted not to be cooked by the Chinese man. Why did he cost then? Because the Chinese man was on this side and he wanted some chicken chow mein. And then he saw the chicken up in the road and then chicken ran for his life. And the Chinese man got killed. Poor chicken. He's so brave. Okay, we built a tree house. Yeah, a little bit of steak under. A little bit of steak in my whole life. Yeah, so let me cheers for it. Would that be a good view of it? That'd be better view. Kan vi inte tala? Ja, vi kan bara spela. Wow! You run out. Så typ det med no land. I'll find a way. Får ni med ditt upphåll? Hey, don't do my laugh. It's not nice.
leaf block and if it disappeared on straight. Fi'n gwybod fi'n hynna. Whee! Disappeared. And luckily a block arall wedi fysa. So let's spin Stupid. That's stupid. Woo! Ti'n mynd mawr o'r bydla? No, I like it. Pam? Ti'n sy'n mawr? Like they cael keep inventory yno. No. Ti'n fel horrid Henry nawr, a ti'n horrid. Yn y nos. Mae'n bwysio fi mewn de. Haha. Haha. Fi'n cysgu. Drychale fi, Tomos. Drychale ti. Ti yn pesiarci. Hai. Aw. Okay, cysga. Cysga. Okay. Neu cico ma ti mas o'r gêm. Sheep nath e. Dim sheep lan ma. Y couch nath e. Dim fi nath e, Tomod. Dim couch I gael na. Dim fi nath e, Tomod. Dim fi. Falle mae ti nath e, dim fi. Ti na. Dim fi oedd e. Ie, ti o fe. Ti oedd e. Pawb ar y sgrin, hwn comments Ifan na fe. Hwn comments nath Ifan na fe. Oh god. Ie, achos nath nhw watcho fideo Ifan. Falle mae fi oedd e. Na, Ifan. Cicau ti mas o'r gêm. How dare you. Na, fi mewn cico ti mas o TV. Cico. Fi'n mynd i cico ti nhw. Yeah. Do that. And you're dead. Ow. Fine. Ow! What? You're dead. Ow! Ow! Ti'n neud? Ow! And this is going to be an ow ow. Ow ow! Ow 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 ow. Jump over at the tea. What a dead. Troen, fi ddim yn rhoi'r coeden yn canol achos oes y cwmpo. Fi'n ofyn na chydig mas y bowmill. Yn nath ni angen oros nes bod yn tyfu. Sy'n becsta fi. Help! Stuck y coeden! Yay, we're in jail. I just break my way out. I'll break my way out. Any bad jokes or something? T-bad jokes and everything. Yeah. Okay, yeah. Os chi yn gallu, rhoi comment a pwy yw gorau Minecraft. Na. Sgwch funny joke. Yeah. Beth yw enw gyda'i? He? Gyda'i. Be? Gyda'i te. O, gitar teacher fi yw enw Jake. Okay, shout out to Jake. Jakey boy! Shout out to Jake. Hello, Jake. You're guitar teacher. Yeah, he's my friend. Jakey, wait. Loud him up. You're good on the guitar, Jake. 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 Where did you learn that? Jake. Jake. Oh, Jake. Oh, Jake. Oh, Jake. Jake is my guitar. Oh, fi ar ti. Whee! In the chest. Mae'n fi'n hewr yn dwi. Yep. Rhan un pisio dirt. Un pisio dirt bach ar. Wedi pisio Actually, fi am dau. ar y couch.
Oh yeah. Amen, stop saying that. Oh yeah. Simple as it. Do that. Comment yn gweud bod rhywbeth yn bod y Tomos. Ie, bydd ni'n hoffi yma. Diolch yn fawr. Un Tomos fach ar... Woo! Ewch i mewn daily thing fi, dwi'n bod... Yeah, whatever. Whatever. Ewch i thing ti gweud. Whatever. I have to do it like my action. Whatever, shut up. Whatever, Trevor. I said shut up. I said Trevor. I said shut up. And I said Trevor, did you know that? Un Trevor bach ar hwyl wedi pisio'r kangaroo a Trevor bach a twyn mor gwch a mochyn ar y bwch mae bwchyn ar... Please. Na. Oh. A bw'n mildir. Ah, dirt fi. What? Chdi waran y dirt? A dirt yn precious. Ond dim da fi bomwyl i fan. Mae'n fwy precious. Sut ti'n cael bw'n mildir? Hanni. A ti gath gwared yma? Ffeindiau fi yn oros. Hamster. Wow, bod yn edrych yn hilariously good. Hilariously good. Angen pen. Angen pen. Oh, I need to do the waiting thing. Okay. Wait. Till the tree goes down. And he chops it away. Like Cos a unrhyw sacen little sy'n os y gwaed am fi, bird. ti'n cael. Ond unrhyw afalau sy'n os y gwaed am fi, ti'n ffili cael. Unrhyw afalau ti'n rhoi, ti'n cael, ti'n rhoi nhw yn chest fi. A babi bach wedi bisgo. Fi'n meddwl bod coeden fi wedi twtsio'n ti. Yeah. Oh dear. Only just a combo of no. To be continued. That's what happens to Tomos when he died. Tomos! Tomos the cat. I'm Tomos the dog, actually. Dun 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 dun. Hey, pan was doing the TV? I was on the angen. Dun dun. It's okay. Dun dun dun. Fi angen tyfu coed a no coed yn fi. I wneud y fwy realistic. What could be more realistic? A Abi fi neu, actually. tree. Abi fi actually neu. Oh my god. Did you know that? I just fell. Tomos, na sydd angen? Yeah. Sand. Yeah, pam. Ti'n gwybod am sy'n dechrau hwn? Yda ni sand dan y glas. Oi. Cofio. So fi sy'n gystaff. Na fi siarad bach nawr. Mwyn o tŵfi. Oh. Sy'n angen fi wneud. Fyna ma coeden. Na. Ha, na. Fyna mam. Pida gwybod it. Ydych chi'n sgwyd fi. Dirt. Fan y gwybod. Mae seriously. Breaking news. Mae dirt bron ar cwmpo off y edge
fight me. Come on, go. He killed you. Come on, go one more time. Boom. 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 Ow, slap in your face. Bydd music Batman yn dod arno nawr. Hey. Mae music Batman yn dod arno nawr. Yeah. Na fod just cymryd ei fi wan. Ie, mae music Batman nawr. Fira. Na fod pwynt yn ei tiwn. A so ni ffili clywed e. Wel, chdi ddim clywed e, so ni ffili. Okay, stop. Na. Let's put a coin in fi. Yay, mae coin in fi. Stop the music. Stop the music now. Ready, 2, 3, Justin. Ready, stop o. Yes, ges i coeden. Amazing. Wait, just see what's in here. Mae'n siŵr fwy'r lygu fi achos dim da fi bod yma. I'm not looking good. Just down below. Ie, a wedyn nos yn oif. Steve. Ie, mae just about the end of the video anyway. Anyway. Ie, mae just about the end of the video. Anyway. Shush. Mae just about the end of the video. So, fi wedi seid y mas a rhowch comments a like gowch y fideo mas. Chi'n gallu a smashwch y like button na. Smashwch e! Fel caff bach yn waco iPad. Okay, come on. And Subscribe o. Can now. Pam? Mae'n mynd nos. Subscribe'wch a ie. Fi'n gweld chi wedyn. Ta-ta!